nubwo bwose nyine bariya iyo bashyushye cyane bishe Kizito muzaze mumuhorere kuvuga gusa muvuga ubusa. Twabonye abarundi muri iki gihugu hakurya hano ku mipaka barateye uyu munsi za Ruhango mu mayaga yose abatutsi bahariye 50% bishwe n'abarundi barishe. Abo bantu rero bishe ntibabone ubabaza ngo kuki mwishe niba bagiye kwica Abanyamulenge barabasubiriye murabibuka mu Gatumba niba ari Gatumba 2004 nibo basubiyeyo n'ubu baricara bakarira. Mutekereze rero umuntu wese witwa Umunyamulenge ahari hose aho aherereye hose ndagira ngo yumve ibi bintu kuba bene wanyu aribo bayoboye abagiye kubica, bene wanyu kuba aribo bayoboye ababica mugiye gushira. Kubera iki? Barabazi. Generali Masunzu niba ari generali Masunzu nagasita n'abandi numvise ni bene wanyu Abanyamulenge. Ejo niba biriwe indege zipapura intwaro bahaga FDLR wazarendo zamanutse iwanyu FRDC n'abarundi bagiye kubarimbura. Abarundi bakaza kwicira nibo basigaye ku rugamba bonyine. Abarundi bakaza kwicira bari kurwana urugamba rwakagombye kuba ruri kurwanwa n'abakongomani. Abarundi abasirikare ba FARDC bakarwana basa nkaho bari gufasha abarundi, mu gihe abarundi aribo bakagombye kuba barwana bari gufasha FARDC. Ibyo ngibyo rero abarundi babikuyemo isomo, kuko FARDC yagiye ihunga ikabatererana Goma igafatwa, Ubukavu bugafatwa. Abarundi rero bageze muri plane zabaye ngombwa yuko bahagarara kigabo bakavuga batanga ntituhava, kuko nituhava tukizereza ingabo za FARDC.
bari basanzwe bagipfukamye mu nda ariko twagize Imana tugira abarundi kandi aba barundi nabo kuvuga ngo bazi gushobora uru rugamba neza nuko batahuye imigambi ya leta y'u Rwanda kuko iyo twebwe turi kuvuga abarundi baradutahura iyo turi kwerekana amastrategie u Rwanda rukoresha mu gutera abandi bantu abarundi baratahura ariko bagenzi bacu b'abakongomani ntibatahura ariyo mpamvu ubona ibibazo bikomeje kuba mu gihugu kandi byakagombye kuba byararangiye rero muri makeya rwose abarundi si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu baradutabara pe mwibuka ngo leta itabara zaradusenyeye kandi leta itabara n'abatutsi b'abarundi baradusenyeye abahunze bose bahungiye mu Burundi bakirwa n'abahutu mu gihe abatutsi aribo babirukanye ariko abatutsi bakongera bakaza bakavuga ngo abanyamurenge ngo ni abatutsi kandi aribo babirukanye babanyuze inka bazishyura amabere babishe babatwikiye imihana bahunze barangiza bakaza kubesha ngo hariya ngo bari ngo mu nyungu zo guhagarika ngo jenoside iri gukorerwa abatutsi none se ninde uri gukorera abatutsi jenoside ni umuhutu rwose umuhutu iyo yishe umututsi yitwa jenoside umututsi we yishe umututsi yitwa iki kuko ubu bwicanyi abatutsi bari gukorera abanyamurenge baburira inyito ahubwo bagashaka kugira ngo byambikwe leta ya Kongo kugira ngo bikunde bibe jenoside none bivuga ko abanyarwanda ngo baje guhagarika jenoside kandi aribo bateje abanyamurenge bari kubica uyu munsi abanyamurenge bari kwicwa n'abanyarwanda n'imitwe babatejeje ntabwo leta y'u Burundi yari yishe umunyamurenge habe n'umwe haba mu Burundi haba no muri Kongo ariko ubwicanyi bwose abanyarwanda bari kwica abanyamurenge buri Rwanda ngo leta y'u Burundi kuba leta y'u Burundi yari itahuye uwo mugambi ikabihuza tukaba turi kumwe n'abarundi batahura ikibazo kandi ikibazo bakizi uhereye mu gihugu indani ndetse ukageza no hanze y'igihugu muri Kongo barimo nk'abanyakubahwa Muhiza aba bose nabo gushimira turabashimiye rwose Imana bahereza umugisha turabizi yuko turi mu ijoro ariko ijoro turimo rizaca turabizi yuko imvura iri kugwa izahita turabizi yuko izuba natwe rizatuvira natwe tuzabona amahoro abarundi bazaze tubana icyo twifuza ni amahoro hagati yacu n'abarundi amahoro hagati yacu n'abanyarwanda abanyarwanda baze mu Burundi baryame basinziye abarundi baje mu Rwanda baryame basinziye abarundi baze muri Kongo baryame basinziye abakongomani baje mu Burundi baryame basinziye abakongomani baje mu Rwanda baje mu Uganda baje muri Tanzania baje tubona amahoro tuve muri iyi myiryango y'intambara leta y'u Rwanda yumva yuko ushobora kubaho uko imenya amaraso ariko hari uburyo ushobora kubaho utanamenye amaraso abarundi bako babayeho batamena amaraso iyo bafite perezida nk'uko u Rwanda rumufite bafite leta nk'uko u Rwanda rumufite bafite abaturage nk'uko u Rwanda rubafite kuko bumva yuko bo iteka ryose bahora bateranya abantu ngaho mu Bugande ntibavuga rumwe n'Ubugande Burundi reka da muri Tanzania zaracitse muri Kongo mu muriro kuko bo bumva yuko bokorana bafitanye imvururu bafitanye intambara n'abaturanyi babo ibi ngibi rero nibyo tugomba kwamagana twivuye inyuma kuko bikomeza kuduhungabanyiriza umutekano ndetse n'amahoro mu karere tuba iterambere natwe dukeneye iterambere ariko se tuzaribona dute mu gihe abanyarwanda bataduhaye amahirwe yo kugira ngo natwe tugere ku iterambere uzi ko nyine dufite kapasite yo kuba twakwiteza imbere abahungu b'abanyamurenge abahungu b'ababembe abahungu b'abapfurero bari hanze bateranyije imbaraga zabo bozamura ibarabara rya Godoro bakarikura Buvira rikazungurukira province ya Sud Kivu bakubaka amahoteli bakubaka amakampani bozana ibikorwa bo gukora ibintu bikomeye cyane bonyine batarinze basaba umusaza mu mahanga kubera imbaraga bamaze kwibikaho kubera ubwenge n'ubutunzi bamaze kwibikaho ariko reba ahangaha turi mu gihugu turimo ni igihugu kirimo inoro igihugu kirimo diyama igihugu kinini mu bihugu bya Afurika igihugu bikize mu bihugu byo ku isi ariko turi kuburara turi kubura umunyu turi kubura isabune turi kubura isukari turi kubura amavuta turi kubura ibitoro zamure zihura ibigori kugira ngo abaturage bacu babone ifu barya ziri kubura peteroli yo kuzimenamo kubera iki kubera akavuyo Paul Kagame ateza muri Kongo ngo yonogogosha akarere ngo ntaho bafite baje niba bo badafite aho baje baretse bafite aho baje bakahasha muri makeya rwose ndasoje ariko nshimiye leta y'u Burundi nshimiye na perezida wacu nubwo perezida wacu atarabona timu y'abantu b'abagabo bafatikanya nawe kugira ngo bakorane mu guhangana n'iki kiza kiri mu karere ariko baravuze ngo uwo munyamahanga muzana nta munyarwanda wari uhari ninde wari warababwiye ko ntari umunyarwanda Imasisi ni Rwanda nibyo dupfa n'abanyekongo jewe navukiye Masisi kandi narababwiye ngo tuzabiharanira kugeza igihe tuzabibonera ariko nakuriye Rwanda
batibuka kubera ko abakongomani bahetse impyisi yitwa FDLR byaba bikurusha badashyigikiye FDLR yabamagana u Rwanda oya badashyigikiye FDLR bakaza guherekeza abanyarwanda kwibuka babo baze jenoside byaba ari ukubogama ahubwo ikiza baterura FDLR banavuga bati rwose abatutsi mwapfuye mwagize ibyago namwe FDLR rwose mwica abantu muri mu kazi ushize mu nyurabwenge no muri logique nicyo byari bisobanura niko avuga niba kugereranya ibikorwa bibiri ukabiha agaciro nicyo byari bisobanura ubwo nicyo bafashe ibyo bikorwa nicyo bari bavuze amugani wabajya kurega baregesha ingingo nyinshi ku Bubiligi bwo byabaha ngo ntabwo ari bwibuka batabogama basaze mu mutwe ngo bigize ibivumvuri bari kubasaze bata hari cyangwa niba ndabyumva nabi ngo ntabwo ari bwibuke kugira ngo mu mahame yabo atagira aho abogamira ni ukuvuga no kuwigaragambya ntabwo tubahendahenda ngo batwibuke kuko niba bataradutabaye dupfa kwibuka ntabwo aricyo tubakeneyeho cyane nibatwara umwanda wabo babane ahubwo bave mu byiciro by'abantu bazima dufite tuzi ko abo tutabonye dupfa ntitubakeneye no mu gihe cyo kubaho nibatwara urumva ariko rero nyuma yaho sibyo nibagabanya amagambo bajye mu nzu zabo basangire n'izo ntera hamwe bene wabo bahisemo guherekeza baceceke perezida Kagame nabyibuka muri press conference yaravuze ngo isi ntishobora kwemera umunota umwe ngo iceceke twibuka bacu minsi 364 barayifite tubasabyemo umunsi umwe kuri 7 ngo muceceke natwe amajwi yacu yuzuye umubabaro arangurure harya kanywa amazi kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiriza kandi abamotari nta kibazo bibateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi Rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe hari umwana dushaka kumugwira hari umugore dushaka kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo kandi mu bisenge nimubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose udutsindira intambara ku mutima nkavuga Imana yanjye iri sengesho nturyumve kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana jewe wa 50 nataha oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi izo rero nizo nguvu z'igihugu cyanyu niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano rwose ntimukagiye mujya gushyushywa n'ubusa bw'abo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube n'ibindi nk'ibyo